Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakenhun Little Star Crew, nakasnong Nongstoin West Khasi Hills District, kalalang kakenhun banyora ya kanam Lahduh, hakren sanya kop, pin isap jongko All West Dancing Star Seasons 1. Balapalong daka Eastern West Dancer Academy. Hak grand finale, kapalalong hakandro trik unopra Arzar Arpuar, kapalalong hatirat sing Memorial Hall, pendeng umyong mairang. Daka ni gajing job ka Little Star Crew, kalayok khur yok song pisa ka balaipo hajar, kadbao samla John Wesley Walang, nakasnong Nongston, uloy orai ka kerdan ka baar, bad yok khur yok khusnam, daka song pisa ka bakhatsan hajar, bad usamla badon lang lingdo marshalong, nakasnong mau kerwat, ulapoy ha kerdan ka balai, bad yok priang yok khusnam, daka song pisa ka bashipo hajar tengka. Ke Eastern West Dance Academy, kelas samru shipotli ki khusnam consolation prize, syakinong job hagi kerdan per. Hakan ni kesngi la sak hilang do lampang jok yeng dorba thawan ki jala uba menba lingdo. Ubolong ru MLA jok Mairang constituency, ubolong ru kumu kongsan hakan ni kesngi. Haringkat ke jinge don lang jong president ke HNM Eastern West Khasi Hills District Unit uba artis rintat yang ubolong kumu sumbut kongsan. President jok All Meghalaya Dancer Association uba kitbok thaba uba Nixon Dolling uba Gabriel T Maulong ka kong Sweetie Lauren Yang bat kiwe. Akademi ini kalau kita sebenarnya hisi tentang berbuat bangun berlari bersama nawata atau hubungi platform memberi kelaran di hidup sama lima hisi tentang asal komunikasi why shall now ông tăng cái thôn sang là đồng sao